Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayak man nagreklamo dito yung barangay hall, paray. Mabalay. Pwede Apay, anya ti reklamong paray, Dagita man tricycle driver. Ireklamok man ida. Sino at tricycle driver ti reklamong paray? Ay, amin da, paray. Ay, amin da. Karaman ni Kuaraw. Nagadadudan ka. Ay, apay. Anya ti basoldakan ka? Sanda amang ta, di ti barya. Ay, barya? Apay nga, di da itag ti barya paray. Iso nga ron nga reklamok ida. Bayam. Kasaritak ida amin. Amin da, pare, Uy! Saritam. Ibagam, asyak ti nagreklamaw. Ibagak. Amin da. Napan ka nagreklamaw ije barangay hall? Wine, sana yang ang bagaking ka. Nagbasit abanag, mapan ka reklamaw. Anya nagbasit abanag. Kit namin adon at saan da nga intag ti baryak. Tunggal agloga na kiti tricycle. Saan da nga itad ti baryam? Apay ngay, asaan da amang tad iti barya? Ay kat kukuwadan Igatang dan iti arak nga inuminda. Ay, imay ka din ni Kwarog dito'y balay. Ay saan pa'y mait? Ado nga binti pasaheros ita. Iso amayat ti agpasada. Saan na pa'y siguro ang masangot ti umay dito'y balay? Kasaritak ko ma. Tay may nagreklamaw ni pari ba daw? Inreklamo na ni Kwarog. Saan laan ni Kwarog Amin at tricycle driver. Taapay ka no? Anya ti basol dagiti tricycle driver kon kuana. Saan kano amang mangted dagita a driver iti sukli? Na, ay kat madi ang agpayso no kasta. Ay, iso nga no umay to ni Kwarog dito'y balay. Kasaritak may papan iti dayta. Nagado ti pasahiros, Tip. Saan taas sumarsardeng iti panagpailit, Kastoy kumakanangaw. Ado ti kwarta tayo, no kanayon na kasto ti pasahiros. Anam, mabisina kaon. Oh, kitaam. Agasukan ti kusina da kapitan. Kita mo. Aywan, agarunin ni Antibanang. Mangrugin nga glutaw. Nagbanglo ti mga angot ko ngay lutluto na, Chip. Unya raw. Ay, mapanak sandita balayda. Tamapanak makipangan. Ay, nakaon. Agudong ka, Maray. Wan maray, ni kumabadong ko, nga masadot ka na. Syakto pati agudong iton bigat. Inakagatang itilakok. Sige, tamapanak nga rudang. Sambutam, tadamay sa tricycle nakaparada dita paradaan. Ado nga min ti pasaheros ita. Wan maray. Amom ti pangitulodam kanyak, Jaw. Amo ka, ditulod kay di palingkay. Di mo pa'y tamagan. Apay damagag pa lang. At nakaigam kay ti basket. Kawatan ngayon kag palingkay. Amaw nga ijay gate tao ti pagdisaaga. Ijay aya. Idisagnak ijay paglaklakwan iti kalalakaan. Kalalakaan. Sa dino abanda na ita. Makita mo, di kanto mga minagdamdamag. Ijay ung tao. Ay, ijay. Katno puro na laas. Kas kada nalaylay tilako da ijay abanda. Oray, takalalakaan nga raw. Sige, ijay nga ron ti pangituludakan ka na. Nagdamag ka nga minat. Di nakilablabos, Nanatuyang, at datan dito'y gate to. Dito yan ti ungtaw. Dito ti ayan ti kalalakaan alako, John. Bumaba kayo nga ruden kat iawat yung tibayad yo. Hap, adto'y ti baintay. Thank you. Anya, thank you. Thank you taraglugan kayo dito'y tricycle ko. Itad mo nga Roger Barya. Saan ka nga ag-thank you dita? Ay, wala niya. Dagayam suklim. Manungaminin ti suklim. Kwintaan pa ilang. Kaslasaan ka nag-grade 1. Naggraduarak iti grade 3 na natuyang. Itad mo nga Roger ti Barya. Kwinkwintahik nga raw no manutitad ko kan kaabarya. Ay sus, nagkapoy kan aya. Baintay jay nyawat ko kan ka.
ti pamasahing agpailay kot kinsay. Wan, kinsay. Angam no senior citizen akas kanya, adda discount na. 5 pisos ti discount mo. Iso abarya anak iti kinsay. Ha? Abay, kinsay. Kag, day tangarod ti kwintak. Ay, saan Malugi ak Ay naaldawon, nalaylay to amin nun alako da. Jak pala itad ti bariyam na natuyang. Na, papanam ngay, Inak payak pasada. kaano nga itad mo ti barya? Kwintaak pa, inumano ti itad ko king kabarya. Ay, oo na yan. Podno tembagambadong. Talaga adi da itad ti barya dagita tricycle driver. Kunaking kakay. Iso arumbang lang di inaramid mo nga inreklamom idakin ni kapitan. Ang amjak ambaw, no kinasarita idan ni parinteng. Rumbang lang nga kasarita na ida tasaan amabalay aramidin da. Inton masabat ko ni parinteng, damagag no naaksyonan nan ti reklamo. Malagluto ka nga rudang tanabanugak anak ipalingkay. Nabanugak lang nga rudang. Di da pa'y intad di baryak. Hay, makapasakit ti ulaw. Anak, nagimas talaga ti mga nito'y balayuan tay. Amok kita nagluto kayo iti adobo a manok. Naangot kong, iso ngay maya kadagaw. Ay, di mo mo't ibusan amin ti sidag na kwarog. Mangibati ka mo't iti para kada kami kani antem. Ay na, bye-bye am kadilaang. Masapol amangan iti adaw. Tapno ada pamigsa nga agpasada. Wala nga ibusan na mo't amin asidaan. Kita be, subo. Lip and right. Kwarog. Agangas ka mo't Sana na masapol day tangkal. Naata malipatan pa yan ti agangas. Ay, bye-bye aman nga men. Ay, nung ay maispalan, di basol kumanan. Sungarot apagin inayadag amangat. Kano, ti matmatay ang maispalan. Oh! Ay, sos inteng. Naispalan nga ang paison. Ay, pagpagam ti bukot na. Ay, sige. Pagpagag akas to. Ha? Anya nga dyan impugso na. Sus, dahil matlop puti manaw. Naipugso. Ay, naadapay kawat na. Na. Mayatan ang kail. Mayatan. Ituloy tayong timangan. Ay, nausto na. Ay, nabsog ka lang nga rodin. Tuloy pa ilaan. Ay, kakidya-idya sa alasain. Danas ka na pagtungtungan ta intong madamdama. Jak pa'y nabusog ang kail. Ay, saan? Nabsog ka na. Amon mo timbagakan ka nabusog ka kaon. Ha? Ay, sakti mangibagbaga. Ah. Ay, nabsog kan. Ala, ingkay jay salas ta sumaruno ako. Ay, agtugaw ka kwarog. Wanang kail. Anyaya ti pagtungtungan ta. Ay, inreklamo na ka ni pare ba daw? Ha? Anya ko matibibiyang ko iti day talakay. Anday! Di mo pa'y kalunkunan ti panganan. Mga anak pa inton madamdama. Ay, inreklamo na kayo at tricycle drivers. Anya ko matibasol mi kan kuana. Ay, di yung kanumot itid ti barya dagiti pasaheros yaw. Kuna na day ta. Win! Apay ngamin, di yung itid ti suklay. Kuha kami nang kain. Anya akwa. Naskan pa'y laya nga ibagak ti rasaw. Una, ta reklamo nga raw. Di sungbatan nyo. Marikwanak, nakasarita nga tan di parinteng dagiti tricycle driver nga inreklamat. Nakasarita ka nun ni Kapitan, ni Kwarog. Kahit nagpatinggalang dita. Saan ka madanagan? Siguradong aksyonan na dayjay. Naskan lang nga aksyonan na. Kayat ko nga aksyonan na nadagos. Asa? Ay katurayo matagdalan iti proseso. Ay awan ti proseso kanyak mare. Amin na reklamo, agdalan dayta iti proseso. Apay anaskin nga idalan na pala iti proseso ngay. Pampatid duglaang dayta. Umay ni uncle ko dito'y paradaan inton madamdama kakatuwa. Aya. Tapay nga umay dito, oy. Anya ti aramidan na, chef. Inreklamo da tayo kano, ni tataba daw. Naglaing mat dahi nga agreklamo alakay. Nagrasunak mat ha. Anya nga itinrason mo. Anday tan ni uncle ka, oh. Good morning, Kap. Ay, nakasaga na kay amin eh. Nakasagana kami para itian niya, Kap. Itay pala nga. Umay na tistinga, hindi kinalaing tayo ti arithmetic. Apay aya. Apay nga,
Imbagak nga raw, da medyo nakapoy tayo iti arithmetic. Ala, takitak ti kinalaing yaw nga agkwenta ita. Makita yun dahil ti kwarta nga igam kaw. Peke aba iti pisos da itakap. Piki data na, Piki. Atan na kayaw. Apay nga katawa kayaw. Atan na kayo kanaw. Nagluganak dito yung tricycle ni Kwarog. Di tapay mat karag-karag at tricycle, tinapili mapagluganan kap. Di tricycle ko ati pilyam, tanapintas. Example lang dito ibagbagak. Ay, example lang kanaw. Ayan, sige. Sige, itong katayo. Intulod nak ni Kwarog iji ili. Manaw tinaskan nga ibarya kanyak ni Kwarog. 2, Kapitan. 1, 2, 3. Tinatagbilang kapay lang mat Kwarog. Aguray ka, Uncle. Malay ay ti pinartakan da itaw. Kurik jay songbat ko, Kapitan. 2 tiromba nga may baryakan ka. Pisaw! Piso ti barya mangkay. Ay, kapoy kaya talaga iti arithmetic. Apay arong ti songbat ka, Rung kay adwa. Rung ano? Nasken sa nga agsubli kayo iji grade 1 Ay, sana nang Kyle. Suruan na kami langain. Uray dito'y paradaan, ti pangisuruam kada kami. Huwag ngagpaiso, Kapitan. Mga laka iti blackboard, kanchok. Apay maray, anya ti aramiden ni Kapitan dita paradaan. Ay na sursurwan naman dagiti tricycle driver no kasano ti agkwenta. Agkwenta lang, di dapay amaw. Dahita nga rod ti pagkapuyan da. Isumot lagayam nga agrekreklamo ni Pari Badong asaan da nga inted ti Bariana. Ay, oray siyak maray. Saan damot nga inted ti baryak idi na minsan anagluga na. Iso a talaga anakapoy da nga agkwenta. Wan, day tamot ti may saan adlaw ko. Ay ket bareng masurwan ida ni Inteng tapno awanen ti mangireklamo kadakwada. Naganos kat ni Kapitanan, tasuruan na pailaida. Nagmayat tagdang nga kini Kapitanan niya, Chip. Naglaing gaya mabang isuro ni Uncle Kao. Naglaka nga awatin dagiti ipalawag na. Kas jay gayam ti Maynos. Kisayam gayam. Kitwain, abay, itamlangan na amuan day ta. Wen, Chip, itaklangan na amuan. Abay, saan nga insuri ti maestrayo iday? Insuro na, ngam nagabsentak iday. Ay, isumot lagay madimo amua. Sika nga, Chip, amom ka diti addition. Naglaka, dahi ta jay pagnayunam. Ay, naglaing kagayam, Chip. Sigurado asaan ka nga absent, idi insuro dahi ta ti maestrayo. Nabannog ni Kapitan anang isuro kadagiti tricycle driver no kasano ti agbarya. Mano atawendan na kita tricycle driver. Saan da pa'y gayam nga amaw ti agbarya? Ita, agadal da pa'y laeng. Adda ayamat linnakayan wano binnaketan iti panagadal. Ay siya, amok amin na kita. Iso nga di saan da ka binariyaan. Nagreklamo ako na dagos. Ay kat sapay kumaata iton sumarunong aglugan ka kat baryaan da kan. Ay, singirig pa'y dagiti baryak asaan da nga intindi kanya ka. Amom no mano amin dagi jay. Nalaing ang agkwinta maray. Ah. Saan da ka mamaysaan na kita? Hinaktumang kidi aglugan manay. Padasig man no amutan di agbaryak. Aw, nakadanon tan dito'y ili, itataba daw. Wait. Agtoy, di pasahig. 50 man ti kwartam. Baryaan ako na. Darasay. Mabit lang, tabi lang ti pagbaryakan ka. Amam, numano ti baryam dita. Amo ka, mabit lang. Sa akong tagkwinta, para king ka. 50 dahi ta kwarta. Minus 15. Minus 10. Ken minus 5. Ulawon nak matataba daw. Ti baryak, sangagasot. Ha? Mala, ikan na kon, iti sangagasot. Apay nga asang agasaw. Ay basta mangtad ka, iti sangagasot, darasay. Ay, agreklamo ka manin, pare. Wait, kasandagam nga intad di baryak. Ay, kasano ket ulawom ngamin dagiti driver. Ha? Kaya't mula ida amamaysan. Ay, aga semut day tabaryaan da ka iti sangagasot ket 50 pesos ti kwartam. Di abunado da pay. Aya,
Ay, pasensya ka na pare. Nakapuya ng aming kag iti arithmetic. Naa. Malagip mo, idi grade 1 ta. Na- Sikat ipagkopkopyak, di pare. Ha? Mala, suruan nak mangki, di pare. Ay natatabadong. Saan mo agundawayan ti may sa tao, no anyaman ti pagkapuyan na? Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Nakapanimig manad ni pare Inteng, di tatawa da, tuyang. Kita ma. Ayuwan. Apay nga inal daw samutan ang nakapanimid ni Kapitan. Uy nga na. Saan na ko mga ipagpakita ti panagpanimid na. Takababain no makita dagiti tattao. Apay kumano makita dagiti tattao. Kababain ayat agpanimay. Anya lang nga iti maibagada. Adaw ti problema na. Saan nakabailan asulbaran kung kunada na. Ado nga tati problema ni Kapitan. Ay, jakam mo ah. Ay, di pa lang arod agikat na kapitan no marigatan. Tasya akong ti sumukat kinkwa na. Kabaalam, ti agbalin na Kapitan. Ay, kituin na. Kapitan nun lay. Kaya no naglaka. Siya, jak kabailan. Awal lang amin pa nagtalag mo kanya kay. Kasano kumakabaalam ti agbalin na Kapitan? Demon to pa'y madisiplinaan day tabagay mo. Anya? Ay, madisiplinaak mo da. Asawang mo dito. Denggam. Hmm. Nagsadot ka. Awan trabaho. Mamartag ka pa'y. No kasta mabartag ka. Amin amasabat mo, kayat mo adanugan. Kaya't mo asawan, siyak ti problema ni pare Intay. Wan maray, panagkunakat problemado ni Kapitan. Manon ngal daw ang makitkita ka nakapanimid iji tawad ah. Nadagsen siguro ti problema na anya. Asino kumamot ngamin ngay, ti saan nga agparikot. No dagiti ka barangayam, kat saan damot nga agraam ka dagiti opisyal da. Ay, no siyak maray. Dakol ti panagraam ko kada kayo nga opisyalis may. Nibadong ko at awang babayin da. Panagkunak, iso ti kadakalan a problema ni Kapitan. Ngamin, mang parnuay iti gulo no kasta amabartag. Ay, dayta ti dakila parikot ko itamaray. Sapay awan trabaho na. Kahit ti kumita ti tabalay na Kapitan Chip. Tapay, mate. Makikita man ni Kapitan ni, nakapanimid. Oh. Jak man na mo kinianggal ka. Ta nakapanimid mo't akanayaw. Dan sa problema na Chip. Kasta ngamin anda parekot kaw. Ag panimidak mat iti kasta unay ah. Sakot sa anak nagpanimid. Ha? Tadakas ka no ti agpanimid. Nagkunamak kang kamay. Ni tata ba daw? Hindi may tataba daw. Ay, agad ka. Speaking. Lumabas dito'y paradaan. Ay, sigurado nga agawis mo nanday ta iti shot. Imbag kumano, iso ti gumatang iti arak. Ay, wangag paiso niya. Makin-inom lang, may. San agumatang iti arak? Pakpakawan mo't ano siya. Mas daaw dagiti ka barangayan tayo, Kapitan. No apay akanayon ka nakapanimid iji tawayaw. Ay, asino ti mas daaw? Ni Kabadong, ni Marituyang, kan uray syakmat ah. Mas daawak, no apay akanayon ka nakapanimid. Mas daaw kayo gayan. Ibagbaga dagiti daduma, nga ado ka no, ti parikot mo. Ay, amuklatan no asino ti mangibagbaga. Amok, ni paribadong niya. Wan, Kapitan, ngam panagkunakat iso ti kang runaan a parikot mo diti barangay tayaw. Iso kaday, Kapitan. Eh, saan mo ta?
Kat asino ngay nga rod ti parikot maw? Ay, narigat ti agibaga iti sa bali. Ay kat ibagam ita kanyak Kwarta ti parikot ko. Agpapada tayaw. Kwarta amin ti parikot tayaw. Asino ka di ayat isaan nga agparikot iti kwarta kada tayaw. Ay, ada pa'y sa bali a parikot ko. Ay amok daytan, kapitan. Awan matiba ko kwarta mapada may. Na, Agpapada tayo kunak tumad. ay, saan aday ti parikot ko? Anya ngay nga rod ti parikot maw. Ay, problema nga raw. Nagadumat ti kwarta. Anya? Problema no sa dino ti pangigastusak. Nagmayagan day ta parikot mo, kapitan. Kasta ko mamot ti parikot ko. Di kay kayat ko. Maray, amo ko ti problema ni kapitan. Imbaga na ken kamaray. Wan, nagsarita kami di barangay Holitay. Kat, anya ngay kano ti parikot na. Ni Badungkaw? Saan, Mat? Problema na kano ti kinaado ti kwartada kan ni Maribanang. Ay saus. Nagmayaten ngay deta problema. Uray siya kuma. Kasta kumama ti problema. Ay uray siya maray. Nagmayaten nga iti maadaan iti problema kasta. Iso gaya masaan arumrumwar di tabalayda ni Maribanang. Bambantayan na di kwartada kan ni kapitan. Siyak nga rod ti dumanon no kasta. Tamapanak man umutang iti kwartada. Am-amuda tapay nga ta. Tapay kit dinasaan. Kasta kano dagiti tattao akla at abumaknang. Nagbiit da makalipat. Ay. Kasta nga ta. Sa kumamot ti maadan iti problema kas ni kapitan. Na. Adda kagayam di tao, Saib. Di da nadlaw kat itayak pa yung nakatugaw dito yung agdengdeng iti istoryayo adwa. Kada ka mga mindita igay. No kasta, nangagmu amain ang nagistoryaan may. Opo. Di mo istoryaan iti sabali di nang ngagmaw. Ay, sana mabalin nga istoryahan iti sa balay? Saan na mabalain? Apay, si kakagawad, inistorya magkanina na tuyang. Ay sus, marituyang. Uy, di mo istoryaan iti sabali, wan. Day tatijak masigurado maray. Siyak nga main, no adamadamag kaw, naskan nga istorya iti sa balay. Ano saan? Diyak makaturaw iti rabi ay. Lawlawan ko na nang istoryahan ka. Badong, ayan mau. Ada ka nakatugaw dito sa alas. Sang wanda lang arodin, pero kinakpay lang, may. Adda na damag ko kini kumarik akwanang. Isaw ti umay ko istoryaan kan ka. Dayta ka manay. Agistorya ka manan ako nakaon. Yak kaya tadang ganday tanga istoryang tuyang no saan napudpud na. Denggampay ngamin nga umuna Ay saanay, sana nga interesadaw. Amaw, na niya ti parikot ni Kapitan. Kwarta! Ay, papada tayo na, iti parikot. Parikot na di kinaadaw ti kwartada. Saan da nga amaw, no kasanuda ka no agastusan. Dayta ti parikot na? Dayta mo, timbaga ni Marijuanang. Ay mapankunto mga bisitahin dayta akong parik. Kasapulan na ti balakad ko kay. Itatanadamag mo nga do ti kwartana, mapan mo bisitahin na balakadan. Chip, ada kahit kung ibagakin ka. Ngam, jak sa ibaga? Luklukwan na kasama eh. Saan, Chip? Talaga nga kahit kung mga istoryaan dito eh. Kat istorya mo na. Ay, saan? Abay? Agung ni kagawad ko anang. Binilin na kadyak ka mabalin nga istoryaan iti sa balay. Kasta. Makitam dagiti maskals ka. Apay dagiti maskals mo. Kaya naksamot na bitugan, Chip. Ay, lipakan na ka day. Wanay. Ay, sige, istorya akon. Pero kay may tirugay. Ay, kampay iday. Apay akampay iday. Ha? Kahit mo sawain. Adda idi napasama nga istoryaan. Saan, Chip? Kahit apay nga da kampay idi na. Kunam nga irugay. Ay, saan mo nga irugay? Basta istorya mo. Direct to the point. Inteng,
Apay ang nagadumot ng ti tao di tarwar ti balay. Apay. Nakapila damutan. Umuna ang nakapila ni kumparim, abadong. Anya tipilpilaan da? Ay. Ingka kasarita ida. Anya pilpilaan nyo, paray. Ay, sana ka makipilpila, pare. Umay ka bisitaan. Yak man mo na gito'y kabarangayan, no? Apay ngay may daan nagpila. Anya tipilpilaan nyo. Umay kami dumawat iti kwartam, kapitan! Nadamag mi ngamin nga doon ti kwartam, kanday ta ti problema! Kapag naindak, naglisik kayo tamat na! May samot na ito akwarog. Apay akwarog. Umayak dumawat iti adwa kwartam ang kail. Kastamot lang tikayat kung ay bagaking ka, pare. Ay agawid kayon, tadyak mang ted iti kwarta, iti uray asino man kada kayo. Apay nga ang kail. Kano yung bagang, pare? Adakas, tagim imat. Saan ka mo takasta, kapitan? Nangag mo, pare. Mangibingay ka mo tahit ti kwarta, pare. Maray, amumin no ape asaan ka nga umay makikaruba. Oray saan mo nga ibaga, amo milatan. Amume nga ado ti kwartayo kan ni kapitan, kat saan nyo nga amo ti pangigastusan yaw. Iso ati maibagak maray, saan kayo kumanga aging imaw? Ikanda kamay. Pagbibingayan tayon atap no awanan ti problema yaw. Da kami laeng ako kumarim ti ibingayam. Saan mo nga ikanda giti daduma? Wan, Maray. Mano ti ited mo kada kami ngay kini Mari tuyang. Day tagayam ti pampanunutan nyo adwa. Tano saan da kami nga ibingayan? Amaw ti aramidon may? Nay, anya nga iti aramidon yaw. Ay, marikwanang. Anya nga minan di nagtungtungan tang aramidon ta? Adayamot nagtungtungan ta? Ada! Nagtungtungan talang idi kalman. Plinano ta pa yun. Ay, awa mo malagip ka. Kano plinano ta nga hold upon ta ni maaribanang no saan na ta nga ibingayan iti kwartada. Ay, unay matanday ta plano yo. Nakamamak mo tanday ta plano, Maray. Plano ta dua. Ay, makapanirbiyaws. Ay, wan, makapadanag adenggan. Ay, maipada magtukit din tinagan ko akagawad ahol dapat. Anya, Che, nakadawat ka iti kwarta ni kapitan. Tasya mamati mapandumawat. Sana ka nakadawat, uray singkaw. Apay adi nakainikan ko, no? Ibaon na ka nga, ginaw iti nagkapyan na di barangay hall. Nagtala na ka man. Ay, sakto lat ti mapandumawatan. Sigurado nga ikan nakadagaws. Kino naggagatak, Che. Uray sa dino ti pangibaunan na kanya, kaya mapaanak adagaws. Naglastog ka nga agsasaw. Uray ibaon na nga aglampaso iti kalsada, kaaramidag. Apay nga tadi kami laagawi dan iti balayo paray. Nakatugaw kami latan dito'y agdan mi. Uray anya pa iti bagbagang, pare. Sana nga gawin. Aging gadinak ibingayan iti kwarta. Ha! Ay talaga apat dyan nga ado ti kwarta. Aming kamay, dahil tatipatsin mi, pare. Iso nga ikan na kaun. Tagur uray ni tuyang ko, iti balay may. Ha? Awan ni gatang may itisidayan mi, pare. Igatang iti si Dano, no igatang mo iti arak. Ay, katadamin dito na, pare. Ay, awan maitad ka. Amaw nga ado ti kwarta nga adda kanyak. Ngem pundo ti barangay dayjay. Iti sumit lang, ah. Na, Pundo ti barangay, anaskin na pagnumaran mi abu marangay. na Iso nga ikan na kun, pare. talaga apagnumaran ti bumarangay. Ngem sana mabalin nga iwaras ko. Jak mabalin ti mangtid iti asinuman. Oh, Ita manday ta kinaimot mo, pare. imot ka dyan. Proyekto ti pakausaran dayjay kwarta. Isaw, ti pagnumaran tay a bumarangay. Ay, gits mo, paray. Ay, Jack Gates, pare. Na- Basta mangtid ka. Ay, kahit mo sakit nga ikatenda kon iti kinakapitan ko. Ikatenda lang araw dahil. Makaswanak pa'y. Apay, kaya't mo mapasamak dahi ta iti kumparin, pare. Ay, sa bagay, awan pagbalon ko king ka, no may balod ka, pare. Makitam dats. Awan to pa'y si dainyaw. At dakit maibalon mo kanya ka. Oh, Kwarog, nakatugaw kamot di ta nakapanimid. Nasakit tinagam ko kanyang kail.
Apay manen aya. Dumamudawat ang iti kwarta na. Hindi nakinikan. Enteng, umay ka man ditoy. Ay, bakit ba? Adda ibagbagan ni Kwarog. How are you? Ay, makasangsangit kamat ka, naka. Apay ka no, adi mo ikan iti kwarta na. Kwarta lagayam. Ay, mabit lang tamang kautak iti bulsa ka pa ba? Tagla nga dumawat. Di napaikan. Atoy. Ay, adaklaklako iti ice cream. Inka gumatangan. Ay mo na. Anak gumatangay. Muna ita kwarta mo. Na, Partak. 20 mo ilagayam ti kasapulan na. Hanggang di mo pa'y inikan adagos. Pinagladingit mo pa'y lajay ka anakam. Badaw, itaman pa'y ayak nakita ni Kapitan ang nakapanimid di tatawad. Nasolbar na siguro ti problema na. Adan nangigastusan na ijay ado a kwartada? Saan na kwarta da ijay tuyang? Kwarta ti barangay. Usa rin da para ka nagiti proyektaw. Nagkunakan ka? Ni parinting Kunak man no kwartada. Tahold apon ta kumaida. Ay, di ka lamabay panpanunot iti kasta. Ay katsiyempre awan gayam kwartada. Ay, yagtrabaho akon. Tapnusan ka, reklamo ngawan kwartata. Hala, aglisi ka nita. Tindang agkarpintira. Ay tatabadong. Saan mo nga apalan ti pundo ti barangay? Kasta, agtrabaho ka kiti. Tapno maadaan ka iti kwarta. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Maray, nakitam ni Badong ka? Jak nakit-kita. Apay, mapukpukaw manan. Ay, jak nasiputan api manaw itay bigat. Kanay mo malamang, saan pa'y anaghaw-away? Kat amumlatan ati na panan na. Ay, napanman nga tan nakiinom kadagiti gagayim na di talaod. Sigurado dayta, Maray. Sapay jak kayat ti agpalaod. Apay aya, ada ka di kabutang mo di talaod? Ay namaray, dagiti na kautangak. Makita dak, singirendak manen Ada pa'y utang mo di talaod? Wen nga raw, sapay nag-uunget da nga agsingir. Ay, jakla kuman imot utang dita. Ay, mas naong-unget nga agsingir dagiti tagadaya, Maray. No saan ka makabayad adagos, mapanday di balayo kat ipungot-pungot da ka. Aya, nakadamagam? Kano nagado ti tagadaya nga imay nagreklamo di barangay hall. May saak pa'y anapan nangan anawa kadakwada. Ay, sus, imbaglakit di nga ruden Taijay laeng laaw tinagutangak. Nanatuyang, san ka diya birbiro kam ni tata ba daw? Wan, amaw no sa dino ti ayan na. Naggapuwa kami ni Jay Laod. Nakita ki Jay ni tata ba daw? Napanmanan ijay laawd. Pinagawid mo kuman Kasano pagawidak? Nakaturog mat ijay igid ti dalan. Nabartang. Ingkan pagawidan. Jak kaya ti mapan di talaod. Bayamaw, agawid tulata intun mausawan. Madanagan ni Marituyang takanayon na pumampanaw ni Kabadong ang mapan makiininom di talaod. Ay, sakit iti ulo. Saan namot akayat ang mapansukunan dita? Takabutang na dagitag singir kan kwa na. Ay,
Kat no nakaung-ungat dagiti agpapautang di talaod. Iso nga ruti ibagbaga ni Mari Tuyang. Iso asyak, Maray, ijay daya tinagutangak. Imbag ijay, tanasisingpet da apagutangan. Nagkunaan na singpat da. Kano adda manen nagreklamo di barangay hall at tagadaya. Kat pinungot-pungot na ginagutang kenkwana. Ay, agpungot gayam dagiti tagadaya. Katwan, iso asiguraduam abayadam tinakautangam ijay no adaman. Tanaungot da. Ay sos, sapay planok asaan nga agbayad ita abulan, tawan pa'y kwarta. May kat, urayam nga roden, adyo may mangipungot-pungot ken ka. Jakpay kayo tagawait ko araw. Di nakpilitan. Pag-awi dun na kanina na tuyang. At dapat pakinumak di tayo laod. Di balay, may isa akong parek. Saan ka kanuan nagaw-awi di kalman? Ano ko ba? At dapat nagturugak. Di tayo higit di kalsada. Ay, naglawa di tayo higit di kalsada pagturugak. Imbili ni Nana Tuyang ano makita ka kat pagawidan ka. Ay, diyak kaya tagawait. Takay kaya't ko dito'y laod. Makamo ka. Basta tinungpal ko tibili ni Nana Tuyang pagawidan ka. Awan paymet ni Badong ko, Maray. Di nansamot kayaten ti agaway. Di mo pa'y kaya tawan sakit ti ulaw. Una, nga makiin-inumlatan tiyar aramiden na ijay laod. Bayam lang ijay Agawid tulat ta, inton kay kaya na. Mapan ko kumangarod surutan. Nga mabuteng ka masinger. Wan, Maray, awan pa'y pagbayad kaw. Ay, narigri ka ti sitwasyon ni Mari Banang. Taapay, Maray. Gapo, tadita daya tinakautangan na. Ay, sos, delikado dita. Kano ko nam apumungot da. Ag problema mo't taawan ka no pagbayad na. Ay, agpada kamin iti parikaw kin ni Mari Banang. Kunak man no kayat mo akaduan na kamapan mang pasyar kadagiti ka barangayan tayo ijay daya. Ay, adayamot imbagbagak akadwaan ka. Na, kat no isumot ti imbagam idikalman. Ay, awan imbagak akasta. Oh! Mangayab kalangan iti kaduam amapan ijay. Saan asyak? Di man nga rod kwarog ti ayabak. Wen, nasaya at no adda ni kwarog akadwam. Takasapulam tinaturad akadwa. Un nga rod. Nauungot kanukat dagiti tagadaya. Iso nga rod, adyak kayat timapan ijay. Mala. Nilangan kwarog ti kaduak. Tapno parehas kami anaturan. Maray, no awan pagbayad ta kadagiti utang ta. Dito'y talaangan tersina ni Mari Kwanang nga gistambay. Ay katwen Maray. Imbag dito'y tawan mang singir kadata. Katwen. Ang pampanunutag ni Badungkaw. Saan mo tin nga agaw-away? Nay, papahingay. Ay, kay kayat na anti makin-inom kadagiti gagayom na ijay laod. Ay, ijay pa'y mat nakautangam abanda ti kayat na apakiinuman. Diyak man ammo kinibataw. Maya ti, istoryaan nyo dita. Kitahan nyo man dita sumunga dalakay na Na, Marituyang, ninsamot badong mo dayta. Iso aya. Agdiwar-diwar magmag na. Nagawid mo langan ti salbag. Ay, ingkakot sabtunon, Maray. Payungam kit day. Tanay, nagpudot ti panawan. Wan, Maray, inaksabtan. Nasaya at magta nakalagip ka nagawid ba daw? Ano ikaw? Ay, turupak. Ouch. Apay, nanano ka? Basol mo daytay. Apay apabasulan na. Apay kumaan nagbalin a basol ka. Dinanog-danog dak ijalaod. Salbag ka. Apay adinanog-danog da ka. At nakanugayam utang mo ijay. Ay uwag. Adagpay suutang ka. Apay ngay asikatin ang ipapasan da. Pinagtutulungan da ka dinanog-danog na kita asawa na kita nakautangam. Ay sos,
Mala, umay ka nga rudan. Ay, na. Taagasak day ta dunor di tarupam. Nakitam ni kumparin Abadong, inteng. Saan ko pa'y mo't anakit kita day ta akong pare? Apay, di mo pa'y nadamag. Dinanog-danog da ijay laod. Apay nga dinanog-danog da. Anda ka nung amin nakautangan ni Marit Uyang, adi na binaybayadan. Kaasimot ni pare Badong. Isukid din, tinagipapasan da. Ay, isukid ti ibagbagak, akanayon adakas ti agutang. Nangruna no saan mo't abayadan. Adda ayamot imbagbagam akasta. Kanto ka na yun kung ibaga. Ibagbagakan ka. Iso ka na yun nga ipalagip ka. Awan mo't malagip ka. Agundi di ka laag mo't awan malagip mo. Na, Iso nga di ka man utang nga utang. Anya ti aramidon tayo jay daya, Uncle. Inta mo bisitaan dagiti ka barangayan tayo Agpasada ko mapay. Itantan mo pa ilaan. Kasapulan da ito yung aramidin ta. Sige man langain. Anya nga iti itugot kong armas. Armas? Apay nga agitugot ka nga iti armas. Kat no da madamdamag ko ang nauungit da ka no ijay. Naungat da ano, da basol mo. Ay, amukaon. Agitugot ak iti palto-paltog ka. Sana. Agitugot ka iti armas, palto-paltog pa. Asino nga iti mabutang iti dayta? Kuton ati mabutang. Apay, Kapitan, sa dino ti papananyaw. Ijay daya. Bisitaan mi man dagiti tao ijay. Ay katagan-anad kayo kanikwarog Apay nga, akasta ti ibagbagam. Apay, di mo ammo nga do ti agreklamo iji barangay hall at agadaya. Amok Dagiti nakautang dagijay asaan da nagbaybayad iti utang da. Ay, Sumot. sana ko na sumurot, Uncle. Ha? Si kalangan ti mapan. Umay ka kidin. Awan ti takrot at siptanod ko. Awan mo't utang ta. Apay nga mabutang ka. Sa bagay, mala, mapantangaruday. Badong, linukatakon tiri daw. Mabalin mon ti rumwar ang mapan makiinom ijay lao. Kita masaan pa na imbagan da ito'y rupak. Ibaw na kiday. Ay. Kunak no saan ka pa'y anapnek ang nakiinom. Ay, Uston. Niya ako nagsublo dito laot. Aging gasaan ka pa, makabaya dito utang ma. Awan nga rod pagbayad ka. Mayat ko maano ikanak. Pangala ko mangay. Ay kat mapan ka ngamin nagtrabaho Why, mapanak to ang trabaho. Inton may imbagan to'y rupak alimtek. Tada itag cooking ka pagbayad mo. Kasta ba daw? Nasaya at man no kabutangan ni Pari Badong ti mapan makiinom ijay laod. Won maray, kabutengnan. Laklakaam ay ang amin ti madanog danaw. Wen ay napanmot da inteng kan kwarog ijay daya. Saan ka di nga dautang mo ijay maray? Wen, adda. Ngamjak imbagbagakan ni inteng. Di na amaw. Ay, naskun asan na amaamuan, maray. Kasanungay no iso ti singirenda. Kas itinapasamak kan ni Badong mo? Katwan. Ay, saan mo't siguro? Ay, dumanog mo't adakwarog kan ni inteng no adamang danog kadakwada. Nakasangpatan dito'y daya, Uncle. Nakaulimik mo da ito'y alugaran. Adamin dagiti tattao dito nagtibabalay da. Dagiti mo't da duma. Adada iji bangkag da. Uy, mayat agyan dito yung Uncle. Nakataltal na. Ay, uri ka. Ada mo 5 babae nga umas asidag ka data. Ay, wine. Nakadaster damat amain. Ay, siguro, ada umay da ibaga. Bakit damat, Uncle? Itamaw. Puro dapay bungal. Don't laugh at me. Ay, di mo gayam katawan ita. Ay, Kapitan! Sus! Kapitan! Nasayat mo tapi masyar kayo kanikwaraw. Ay, umay da kay bisitaan kabsat. Adda anak yu abalasang. Mayat sa timay kamang dito ya. Naulimak dito lugayaw.
makaungat kami. Wala makaungungat ka ba? Bakit kayo makaungat nga? Pada ka ba bakit? Sugod! Sugodan tayo ni Kapitan. Ipungot-pungot tayo. Delikado dito. Sikalahan ka no, Uncle. Di dak iramraman Uray ni Kwarog. Ipungot-pungot yung matan. Karaman dahi tayo itibasol ni Banang ka na tayo. Anay! Makalbuak! Anay ko makakarot ni kalbo! Day, apay, ano kayo adwa? Ouch! Pinungot-pungot na kami dagiti bakit ijay tayan, day. Anya? Kaya di mo yung bagbaga nga dagayam utang mo ijay. Kuha. Saan ka kano nakabaybayad? Basit lang, ba't? Basit. Kita am tibuko, Uncle. Si Bintin sa langan tinabatay. Sakit di ati madanagan. Tuin ni sa lang tinabatin. Na, Jesus, kinalbudan sa patikiday kon. Pati iming ko, aw. Ayun, ada talo. sige. Ouch. Tay nakbayadan ti utang ko. Kwarog, siga ti mapan magbayad, Ay, diyak kayat pa lang ti agpakita ka dagiti tattao. Ay, bangkingan ti barbas ko, aw. Na, Ayun, gapukin ka. Nungot-pungot dak. Gapu iti utang mo banang. kwa. Basol mo dito yan, tay. Gapukan ka. Nadadaal ti Mr. Suabe a barbas ka, aw. Kwa. Ala, sikat ti mapanagbayad. And makisarita kay tinasaya at kadakwada. Sige, intay. Barito yang, apay anak kapayong ka. Mapanak man ijay laod, maray. Tamapanak agbayad iti utang kaw. Ay nasayahat mo, tamapan ka agbayad. Inikanak ni badung kaw iti pagbayad kaw. Ni Maribanang, kalablabas na dito tersinak. Apay, sa dino ti papanan na. Mapan kano matagbayad iti utang na ijay daya. Ay sambutek man. Tagkuyog kami ama panagbayad. Ay nasayahat no masambut mo. Nalaing kan, tapno maabutam ni Maribanag. Naidyayan ni Antibanang, aw. Mapaan na nagbayad iti utang na ijay daya. Ay bayam, tapno makabayad din. Nay, nadamat kadwa na magmagnangkal. Ay, ninanam atuyang dadya. Aywan. Ay, mapanmot siguro agbayad Nagbayad dan kadagiti utang da. Kunak no saan ka masangputan dito'y balay ba daw? Tapay asan, papanak kumangay. Nakabayad akong iti utang kaw. Nasayat mo kasta. Inak nga rod aglutaw. Nakaluto akaon, mangantalangay. Ay na, ay nagsayatan. Kasta kumakanayon. Liklikam nga minong ti uminom iti arak. Kitsi ka, liklikam mo tan, ti umanutang dita. Syakti ka siya, dinangranda. Tadi kamot makabaybayad. Nakabayad akon. Iso nga awanon ti pagdanagam. Manipod ita. Agbalbaliwtan ba daw? Ay na, tatabadong. Liklikam nga minen ti arak. Ket da kayo mat nanabanang kan nanatuyang, di liplipatan ti agbayad iti utang yo. Ti utang ket nasken abayadan. Ala sigay! Dedang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng-Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Badaw, nakisao ka din ni Kwarog kun ka.
Apay, anya kanuti bagana ya. Matmatay ka nung araw, dagiti maisda ijay baba. Kayat na ti makipasusop iti danom, tasibugan na. Awan, mate. Saan kami pa mo nagkita? Amangan no umay makisarita ken kainton malaom. Saan ko man ngay paidam ti danom? Ngam no kanayon nga agpasusap, siyak ti maawanan iti danom. Sapay naglawa ti kamaisan na. Dahil tangarod kay, imbis amapnat ti mulak iti danom, makiala da pailaang, mate. Ngam narigat mat nga rod no ipaidam ti danom. Uwin mat kidi makibingay ang salakit akanayaw. Day, apay nga burido ka naggapo iti ayang timulam. Malaylay dagiti mulak. Awan mo pangalan iti pagsibog. Ay, day tati parikot dagiti manalon. Ay, awan pagsibog iti mula. Ay, imbag ni paribadong ada pagsibog na. Impakali na ide ti ubog. Pinalawa na. Isu nga ado ti danom da pagsibog da iti mula da. Ay, adayo nga minijay. Sana ka makapasusop. Adda kumamot ubog iti masakupan ta. Tagpakali ka mo. Ay, wala. No, adda kat, hindi pa nagpakali Ni badong tinagasat. Ngamen, adda ubog iti masakupan da. Nay, awit mo magtihos mo, warab. Ay, tataba daw. Makipasusubak man iti bubunyaw. Iti may sa kondisyon. Anya nga iti ta kondisyon. Masapol nga iti aldaw ti Lunes lang, ken Biyernes ti panagpasusumaw. Siyak mait iti daddo mga aldaw. Saan ka di mabalin nga inaldaw nga agpasusupak? Ay, matimot Awanan ati mabate para kanyak. Kasano mo nga iti mulak. Kasta ka day. Sige, umanugot basta makipasusupak. Saan ka kung mga ibingayan iti danom kay? Yung sayang matimulam, no saan na masibugan. Ay, thank you, tataba daw. Nagapukan samot di taayan da ka ba dong kwarog. Ang kagawad, inak man impakat ti huskaw. Agpasusupak man iti danom na. Tapno saan amalaylay dagiti maiskaw. Naggasat ni kabadong, dadanalawa a pagpasusupan na iti danom. Isu nga raw, yung baglakit dahin, takayat na nga ipakat ko ti huskaw. Sayang kat ko mati mais mo no matay, gapo iti kinaawan pagsibugmaw. Mangrugi nga rodeng aglaylay dagiti adda iti igi da sana masibsibukan. Ado aman nalon ti mapirjan, no kastoy nga awan tudaw. Nakirang ti danom. Budnot ako na am kagawad. At dala ko masabali a pagtrabahuan no kastoy nga awan tudaw. Badaw, mapanta ka di agsibog iti mulat Ay kitwin Hindi kalman na nagsibog ni Kwaraw. Siyak mo tita. Pag sinublatan mi ti danaw. Mabitla ang taalaak ti timba, tapno saan amasayang ti danaw. Adda magkididagiti lata ijay Pagtaya, sakbay pagsibog. Usaram jay lata, ta usarak mo ti timba. Minta karuday. Tapno makadutay ti masibugan. Masiguradong kaday analpasan ni Kwaraw. Ay, basol nan di na pinalpas. Basta agsibog ta itangal daw. Nabababati ka maisan nangam data. Nalaklak ka sumalog ti danom ijay mula na. Pagmayatan na nabababati nagmulaan, ngam iti paggapuan ti danom. Nalaka sumalog ti danom, tuya. Apay ngay badaw, awan mo't danuman. Ay, kapay ngay. Ay, naglukan. Pukawa man ti sinalbag a Kwarog. Kwarog! Apay ngay nalamami na danom ngay. Ay, kunak no saan ka nagsibog kita, tataba daw. Saan ka diyan nagtulagan ta? Nuan niya nga daw ti panagsibog mau. Saan pa yung na nasibugan namin na maiskaw? Ay, oras saan na masibugan. Tasyang matiagsibog itangal daw. Mabiit lang, tata. Anya, mabait lang. Sakit ti malaylay ti mulanan. Katsika na lang daw. Ala, ikatamon ti husna, tagsibog ta mutin. Uray basit ti maisibog ta, tabasit mutin ti nabati adanom. Ay, aguray ka nga raw. Tay katag ti nakapakat a house. Sinalbag ki di day ta Kwarog. Ay, masurunak yun ni Kwaraw. Imbaga ni Badong ko alunis lang kan Biyernes ti panagsibog na.
Nagsibog kidain iti rabi ay. Anya, di na sinurot ti saritaan nyo. Saan nga rod maray? Iso amasuron ni Badungkaw. Ay, anya nga iti inaramid na. O di inikat nan ati host, tawan mo't pagsibog main. Ay, nagloko na kwarog. Nuulitin na pa'y, saan min apalubusan ang makipasusaw. Ay, naalalanan no saan yun apalubusan ang mga la iti danom. Kinaasyan ni ba daw ngam di namot kaasyan ti tao? Ay, dayjay ti klase ti tao at tulungam. Ang takawan na kapay. Ay, paspasensyaan yun, ani kwarog. Awan utang na anay baganakaw. Ay, bakit ka nagagalit? Imbaga kinikwaraw, ngay katan na ti hos paray. Tay sumitan ti mangibos iti danam. Ngam di nalata ikatay. Agsibog iti rabi. Di pagsaritaan nyo itinasaya at para. Pinasaaw, ngam awan dagdagan na. Kunton ko nay. Pare, di ka agpanunot iti madi. Mga no paggastusan pa'y. Ay, ura ang gastusan paray. Oh! Manumala ti bayat ti hos ngay. Ngam numatay ti mais ka. Nangingina ti gatad ti mais ko paray, ngam iti hos. Di mo pagpupudutan ti hos na. Maaladay ta itinasaya at asaritaan pare. Una ngam di namot amuti na sayata sa rita paray. Ha? Libasin na ti agpasusop iti rabi. Kit kasaritan to. Ay, bagakin ko na. Tagbatag ti hos na, no di na pala ikatay. Papanam katrabein ba daw? Nakitay, no dagpaspasusop iti danaw. Tatagbatag man ti hos ang mangibos iti danaw. Alwadam kit di ang mga nuad da makaapam gapu iti danaw. Talaga nga agungetak, no damanin magtaktakaw iti danaw. Malaylayan ti daduma ang mais. Kanay, nagringatin ti daga. Awanin na, matayin ti mula. Maganan ka nga raw, liklikam ti makiapa. Sana nga agsapsapol iti apa tuyan. Tilang agtatakaw iti danaw ti kasurungkaw. Awan tumanin pagsibog ko no pasusupan damin. Apay, numangayab ka iti kadwam atanaw. Awan nga ron mayaban. Adayo mo ti babalay dagiti daduma atanaw. Mala, nakal. Dangag paiso agpaspasusok manin iti danuma. Namin na doon nga imbaga, hindi dakdinggay. Ay tagbatak man langan da ito'y ahos. Uray bayadak, may pabayad da. Aday ta. Tatagbatay. Tatabataw! Ha? Ano ba yung tagtagbata mo ng tihusgaw, Saan ka din nga imbagaking ka? Nga ikatam ti husmaw, tagtatakaw kay titanam. Danom lang, ipaitam mo. Lain nga. Ikatam ti husmaw, no di mo kaya tatagbatag amin, naging gana iti pa ba? Saan mo tagtagbatang? Iguyod ka. Ang balsang kanto, may. Ay, padhasa ma. Bayadak tinaputi na husmaw. Mala, ipanaw mo, dahil tahus mo dito. Ipanaw ka. Ang saan ka ngagsigurataw? Bumalsak no kunak. Bumalsak. At kung dito yung sirok ti kayaw, anak kay baudan tignuang ni tatabataw. Tagbatak magtatalitinwang na. Antay ta, naputa dahin. Tatadak iti talitinwang na. Kita, kumano pang birbirukan na itinuang na. Pumanawak dito yan. Nagpasusop ka di manan iti danom ni Kwaraw. Uy na. Ay, masuro na. Kit tinagbat ko na, tihus na. Di na ngamin ikatay. Imbag ano saan kayo anagapa? Pinagsasawa ka. Kin nakita na, ti panang tagbat ko itihos. Anya nga'y tinaramid na idi tinagbat mau. Inggoyod na tihos na. Ngam ko na balsan na kanaw. Kasano ko matipan ang balas na kan ka? Ay, diya ka mo basta bumalis to kanaw. Ay, pagmadyan na, numang dadaal ka iti alikaman ti tao. Napilitan nakla nga. Gapoy ti aramid na. Naminado nga imbagak nga ikatan na tihos. Ngam nagtangkin ti ulo na. Kasano nga ino adamot tagbatan na nga alikamam. Ay mang timpla ka man iti kapita, mapanak iti barangay hall ita. Day, itaman pa'y amasapa ka amapan ije barangay hall.
Ay, ada nga min bilin ni Mayor, masapa kami amapan itay jay. Ada meeting yu ita. Uwin kaludong mo. No kasta, mapan ka nga umuna ija barangay hall, sakbay nga agpaili ka. Uwin ata dapat dagasak ije barangay hall. Ala nga Rod, ang mga numaladaw ka pa Yung kamambasit mga bititanod to yan. Apay titanaw. Mapugpukaw ginuang. Napugsat mo titalina. Hadalaki din ang tadtad titalina. Anya, natadtad ko nam. Ay, saus. Saan nga taaday tatibalos ti tinadtad mo ahos? Ha? Kasta nga tangag pa isaw. Ay isulaki di timbagana nga damot tadtadan na ako kwa. Ay, kasanon dyan, Wang. Masarakam pa'y nga ta. Yung kagpatulungan na kadagititanaw. Tayo nakmat agbiraw. Sige nga, Raud. Ingkan, tamapanak moten mga yab ititanaw. Agsawar tayaw, tapno masarakan no napnapanan dyan, Wang. No nakabulos tinwag mo paray. Ija si nagtimulmula ti pangkitaan ta. Mga no, ada ija amang mangan itimula. Napanakon pare. Aw! Ng padasin taman na mapandita ka maisan ni Kwaraw. Bareng adda ijay. Kaduan kan takasi kamay. Mapanta. Apay ngamin, adi mo impagod analaing tinwang mau. Impagod ko pare, angam na pugsat ngamin titalina. Ha? Natagbat laki di dayay. Natagbat. Mano ngamin nakapugsatan. Ay! Ano na mabalin nga isilpaw. Pasino mo tiawan na kam na ngay anang tadtad iti talitinwang mau. Unya rad. Idi ngamin nakita ng agpaspasusop ni Kwarog iti danom idirabe. Tinadtad ko ti husna pare. Yay! Nalabit nga nagibalas. Hey! Apay ngamin at tinadtad mo. Intan, barang adamot lang ija si dagtinwang mo. Makitag ti makikitag iti kamaisan ni Kwaraw. Sus! Hey! Uwan pare. Diyay mo tuwang ko pare. Ay, na. Nabsugan na nga ni mais ni Kwaraw. Di ka katawa ah. Dayayan, nakitan ni Kwarog tinwang amang-mangan. Mapanin iti talon na. Sinang magkanwang. Tagtagbatan ka na Ops! Dunat! Sana mabalin at tagbatan. Ay, saan mo nga iraman at tagbatin tinuang ko ako, Kwaraw? Sinalbag day tanwang mau tatama daw. Kinanamatan ti mais kao. Ay, kat ipabayad mo di tanuang Tay sumit tinangan. Bakan mo tasyak. Hindi tala kumanwang mo ti tagbata. iti dayta sa kaawatan asika tinang tagbat iti talina. Ustuak, Manos kami lang tinagtagbat na ti huskaw. Ay, Imbagak king ka, bayadak ti husmaw. Ay, kat bayadak Mano ita ti bayad ti husmaw Bayadan pa ti mais kao. intayo iji barangay hall. Agsasarita tayo ijay. Itataada tayo dito barangay hall. Sikati muna ating magbat paray. Ipalawag mo no apay. Uwan pare, pinalubusak ang makipasusop iti danaw, babayin iti house. Nagtulagan mi ti aldaw, nagsibog na. Ang dinamit sinurot, tamakad adumay. Siyak matin ti mawadan. Apay ngamin at tinagbat mo ngay. Imbagak nga ikatan na. Ang di na pala ikatain. Ay kat nasuruna matin na paray. Tinagbat kan. Yay. Uray nga minarabikat, agpasusop iti danaw. No kasta. Bayadam ti hos at tinagbat mo. Sikamat Kwarog. Bayadam ti tali at tinagbat mo. Kasano nga dagiti mais ko akin ng tinwang na. Sana mapantinwang ang mga iti mais no di mo tinagbat ti tali na. Luko kayo adwa. Saan nga iti alikaman ti pagpupungtutan niya? Mabalin mo ito pagsaritaan niyo. Iti nasaya at awagas. Apay awan na kamyo. My goodness. Good job, Kapitan. Husto takunam. Saan nga iti alikaman ti pangipapasan no di kat pagsaritaan iti nasayaan. Ala sigay, didon tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.